July ni somni pasari sang ni somni paruk ani CJP lampang hianin Central Sarkar warning pala tarup mai ni tat mai na and spokesperson pakhat Sorav Das hian ting hianin aron posah chuchukan sierang. We are deeply concerned by multiple reports reaching us of students and other protesters being targeted, detained, or arrested by various state agencies, particularly in Assam, West Bengal, and Bihar. Aron tipot may ni, hingi jiang ti suanin protest sa lungoy lo na sa ni, tikanin protest arren mukhan Central Sarkar rural na state chen khata khanin engamoni agency tekhan police an ninge kaselo mo khang teng tekhanin protest sa telve CJP supporter kan ti ang chi le enge bang tura khatianga lo out chu pui ve ang chi ho khamo khang kha tunai hianin an man mek ni in report o mani hei hi sonam wang chu ga de CJP lampang te chuanin abikin CJP lampang hian protest so huna hian NDA ina ro arel na state a te hian zirlai te protest sa telve te hi an man tura nilo FIR unregistered saktura nilo case an CM saktura nilo ti kha kha central kha an nora chuan Central Sarkar chuan in ole kan lo ti donia anti awang chawa tuna an protest te po hi top santa kha ani amaro chu hey report tam tak Instagram ate po mutur omani mo han hostela an valu chil nge ti kha police te khanin an han man ta vela kha mutur kha a om tam le ta em maya tin khatiang video mutura om ba khanin mi tam takin an ron report le to a chu cockroach Janata Party lampang te hianin an lo sheve hetiang hianin statement an ron siamani abikin Assam West Bengal le Bihar te hian heng hi athleng na sa zual big deu anga report ania Bihar a phei chuanin nuna chan te pon om hi lin ka ria mo adin ang reng khop mai chuan a second paragraph a hianin an ron soilang ti chuanin the cockroach Janata Party had called off its nationwide protest only after the government of India assured us that no punitive action would be taken against any protester, either now or in the future, in any BJP ruled or NDN ruled states. The reports emerging from these states are therefore a matter of grave concern. Cockroach Janata Party tina protest an top san na chan tam tak zinga poimo deu pakhatsu. Government of India Central Sarkar lampang hianin protester te lungoy lo na lantir tu te tuna aniemo an mahuna future BJP Sarkar na state an man lawang ti kha Central Sarkar lampang han lo tiam ve ni soi thong kha mo amaro zo an in tiam na kha an ti hlotling lawani enge omzia hei hi protest ti top theinan Central Sarkar lampang hianin a o sak nge ni anga kha zo na kha om thei tatlet a chan chu politics te po hi lo in rol thuk veu theya ke ni da she thiam phak bak hen mo enge an tum a chan chu malok a hianin khomani state hen election om le don bok in ka hria chungte ani awang chuanin BJP lampang po hi an film khura chuwang chuanin khatianga thlen ai te kha chu tin ting hianin protest top theinan khan an lo o lai lokanga amaro chu action an la thonga Central Sarkar hi an tong chole du mai ka ring lawa hemi chungchanga hian entin nge Cockroach Janata Party te hian an in deal zel dawni hria da chang om to khop mai chuan heti hian aron soi thun zom le a Cockroach Janata Party lampang chuanin first we wish to assure every protester that our legal team is already coordinating with brilliant lawyers in the concerned states to secure the release of those detained and to extend all possible legal assistance. This has been happening from day one. Anron tita ani kha CJP supporter te tan chuanin a thamuan thak vele de umai theya CJP lampang hianin state tina hianin kan legal team te hianin lawyer fing tak tak te nen ti hianin tho ho na kan nei me ka chung kan tho ho na atang chuan police tena an lo man lai lo kan lo detain emo khati ang chi te po kha chuatir turin theitop ani khatna tang khanin kan chuatowa midam tak kan chuatir towa khatiang ang situation khatiang ang sina omania zirlaite chan chu an ngai ani chuanin kan ron che chuak em mang te in CJP lampang hian hetiang hianin an supporter te hian ron thamon ani he hi awom vereng an mani lampang hianin mo phurnan la ngai CJP lampang hian a chan chu movement bultan tu an nia movement bultan tu tena an ngoi san le dai kha chuan engtin nge jenji de hian CJP kan support le thei toang tro chu wan chuanin tianga mo phurna an la ka kan ron puize lang che wan ti hi an mani mo phurda ve ania an mani mo phurna he an ron hlen thavieu dona ngai thei ani to na hian chuan I think we call upon the government of India, particularly JP Nadda ji and Dr. Jitendra Singh ji, to immediately honor the assurance given to us by ensuring the release of those detained and by directing that no coercive or retaliatory action is taken against any protester anywhere in the country. The FIR's register out to be withdrawn too. Ano dileta ani? Iya po mo ko maya chanso Union Minister te nena CJP ay o te anin mukhan heng Minister te hiyan CJP te khathil tiaman lo na yan eh. So until tiama chu tuna hianin ti hlo ting tur hian CJP lampang hian minister te an nge ta ani a common lo khop mai he ting chu thilan tiam to chunin ti hlo tin veng hal mai omania thilan han tiama ti hlo ting tura an han ngen le ang chi mo khang teng te kha
common lo anh khóc mày trong cấp chế độ lệ mỗi ngày lâu đều dùng cho nên soi viêu thì thâu hết tiếng thiên thì cho mà rồi cho chủ bẹt lâu common lo khóc mày thì hai nên intipot mày là chuan सरकारी ना सेंट्रल सरकारी ना कई मानी हाँ CJP लंपंग मिंटियम अंगे खान तो ना अनमिशन मेक प्रोटेस्टर अनमिशन मेक अते ही हेंगते अनमिशन अंग ते ही छुआंगल तुरते ले पुबलाक ना अंगची होइजोंग केसीएम सकते फाइन रजिस्टर अंगची ते खा एंग मा ती लो अनिंटियम ना खा ती लो तिंग तुरिन तो ना हियानिन CJP लंपंग chuan in central सरकार hi an ron phuta ani ti chuan adol leng kal leng. The government of India is also reminded of its commitment to furnish us the written guarantee in this regard by tomorrow, Tuesday, 28 July 2026. Naktuk, July ni somni pariat, sani somni paruk. Ralmang hianin, Central Sorkar hi an mani anin tiam angeya le anti tur ang mo Central Sorkar lampang ina anti turang zong kan tiang anti an zia thak na te kha an zia thak na kha CJP lampang hi in petura ni naktuk Tuesday thole ni July di somni pariat ralmang hian ti in CJP lampang chon in Central Sorkar hi an han remind bok ani he chu a remind ngai ani the government of India is also reminded antene Central Sorkar lampang ina anin commit ve na hanin tiam ve na kha zia ka pe fela naktuk ralmang ya CJP pe khi an phut ani ti the CJP lampang hi hen an ron soile ta ani zo ta leng kal leng. Our decision to suspend the nationwide protests was taken in good faith and solely on the basis of the government's assurance that it would stand by its word. Any departure from that assurance would not merely amount to a breach of trust with the Cockroach Janata Party, but would also be a breach of public trust with lakhs of young Indians who choose dialogue over protests. Such breach of trust will be completely unacceptable to the youth. Aron tileta ani. Kaya po mo khop may CJP lampang sonin. India ram pumpuya kang candle march kan nilaw na sante like kan protest kan ti top vek na sanchu Central Sorkar na hetiang hi kan tiyang tiya chataka mintiam wanga niya kay ni pon khatianga Central Sorkar lampang ina chataka mintiam kha kan ringa kan rin awa khatianga ti top kan ni. Amaro chu Central Sorkar lampang ina mintiam na le min assure na kan tiyang anti mo anin tiam kam na anti ve lawan i chuanin arin tlak ani lo zia lantir da ania nga mo chuan Cockroach Janata Party mai ni lo Cockroach Janata Party supporter tam takte bum na ang hial ani theidon itin CJP la pang hian ti hen na de umai na ron tong chuak bok ani hi thalai te po hianin an ngai theidon mi lo ni tin CJP lampang chon in Central Sorkar lampang hi aril tabok ani ti chuan ana soile the government of India is reminded that it derives credibility from not from just making a promise but from the promises they honor. Hey poimo khop mai Sorkar hian Central Sorkar hian a reputation te aming that na te le mi nan rin theina tur te hi chu heng te hi chu promise asiam mo mi hne na a in tiam na ang akha nilawin a in tiam na te ati hlotlin na khanin a in ngat zo kani tin CJP lampang hian in Central Sorkar hi an ron nor na viau mai ani chuan hetiang hian in CJP lampang te hian in an mani support tu te hi direct takin an ron address ta to the young protesters we say hold on lo hak sham rau lo do sham rau we are with you in ta kan ding rengani the CJP continues to closely monitor the situation and expects the government of India and all BJP and the state governments to act with utmost urgency responsibility and good faith that the present circumstances demand. CJP lampang hian in tuna India ra mathil theng mek hi uluk takin a monitor ve mek ani tin Central Sorkar le BJP le NDA na ro rel na state zongzong Sorkar te Central Sorkar Union Minister te pani na ke mani milo guarantee kan laka an lo in tiam to ang khan an in tiam na kha ti lo tling vek tur hian in tuna hian in kan ha kan demand ani kan ge na ne tiani we demanded all detainees arrestees be released immediately to the an train zongzong te an man zongzong te hi tuna chuang ngal tur hian in ke ni chon in kan phut leta and in any case by tomorrow naktu ka hian a chan lewang engwang po ni se FIR zongzong hi in withdrawal lawan ni chuan mo FIR zongzong hi in withdrawal lawan ni chuan CJP Cockroach Janata Party hianin atulangin ma alang tin heti hianin an ron posta ne turu rem khop mai naktu ka hianin Central Sorkar tele BJP in a row rel na state zongzong
protester te an mi man an mi shen te ha te kha an chua a FIR zong case zong an withdraw lo ni chuanin cockroach Janata Party hi alo ki re don tu da chu omre om zia bela chuanin ma la le mai the ni ha protest te po ha om le mai the ni kha a hret mi lo ani ha tiang khanin CJP lampang sawn he tiang hianin thu an ron chua hi apoi mo ka ti news kan mu thina an va han fair lo an ti thina ni chan chu an man lai video tak mial te po mu tu ro oma protest zo vector kan man lawang case eng ma kan siam sak lawang tia in soi vector amaro chu soi lo ang zel om kha tu lai thang thar te gen z te ni thalai millennials thleng te pon kan do theina hian tin to lo ani hetiang hi chumo hetiang ang ni hi chuanin sarkar hi kan mu incompetent to mai ani Mizoram a pawni tho chuwang chuanin he thil CJP ina an protest tak a hi tu sarkar po tu party tan po hian in zirna ni se tha khati ZP mani emo congress an ni emo MNF an ni emo BJP an ni emo ho en party tan po hian in hetianga movement a om thei le ro re lai te po minister te po an ban ngai hial khop asiam thei tur khopa na nor thei an om ti te po kha party zong te po hian in riase tin central ani emo state level a te po party tin te hian in an thei top hi chua se apoi mo khop mai ni ton lai thalai an finga mo kha kan ron share du se wani video lai mo lai theu do ne